inshuti zanjye rero bavandimwe mwongeye kwirirwa dukomeza kwiga rya somo ryacu twige ikigande mu kinyarwanda. Rero mbibutsa dukomeza kwiga ikigande mu kinyarwanda, dukomeza kuri rya somo ryacu. Rero nibutsa wowe utajya ukanda subscribe, nkubwira ngo we kanda subscribe kugira ngo ukomeze ukurikirana amakuru yacu cyangwa se isomo ryacu isaha yariyo yose ukeneye gukurikiranaho isomo ryacu. Rero amasomo yacu tugenda tuyacishaho buri munsi tugenda dushyiraho video buri munsi. Rero wowe wazajya udukurikirana uko bukeye nuko bwije, ibintu rero bigenda neza kandi nta kibazo. Kati mbadde mbuulira buli muntu yenna ng'ayagala kuwulira ekigambo kyaffe oba ayagala kuyiga Oluganda n'Olunyarwanda, nkugamba gwe nyiga subscribe ng'owuliriza amakulu ebitukwatako ffenna, nga buli lunaku nga buli uko tutaddeko ekintu ng'ogenda ng'okiraba. Buli lunaku ffe si kugamba ng'otubuusabuusa nedda, buli lunaku tuteekako, buli lunaku ne tuteekako, kati awo naawe nogenda ng'okiraba. Kaakati tugumizamu n'isomo ly'olwaleero. Kakati tugamba omukaamaana yagenze ku lwaliro n'owa booda namusuulayo. Mukaamaana yagenze ku lwaliro n'owa booda namusuulayo. Ubwo mu Lunyarwanda mukaamaana yagiye kwa muganga n'umumotari, agezeyo amusigayo. Gusiga n'ogusuula. Mukaamaana yagiye n'owa booda kwa muganga, agezeyo amusigayo. Kati tugumizamu mu byaffe, kati bikyayongerayo mu maaso bagamba mukaamaana bamukwatidde mu bugenzi. Mukaamaana bamukwatidde mu bugenzi. Why? Mukaamaana bamufatiye mu busambanyi. Mukaamaana bamufatiye mu busambanyi. So impamvu nkunda gukoresha izina cyane mukaamaana nta kindi kuba ari ukugira ngo dushake imvugo y'ikintu, ntagaruka ibyo tuvuga ari ibintu biriho cyangwa se biri live, oya, ahubwo wowe ni ukugira ngo ikintu kivugike neza. Mvuze izina mukaamaana nawe ushobora kuryita mu kindi kintu ushaka cyangwa se ukarisanisha n'ikindi kintu ushaka, ariko atari ukuvuga ngo nicyo kintu kiriho kiri live. Urumva? Hakati tubadde tugamba oba nga tuyogera erinnya mukaamaana, so kugamba ng'erinnya eryo ngo ekintu weekiri live oba kiriwo kati. Ahubwo tuba tugamba oba nga atugamba ekintu ekyo just tuba tugaba example awusobola atandikira. Awusobola atandikira n'omala kutandikira awo nugamba nga ntandikidde kwa kino, kati nuwulira ekigambo bulungi nga tewaliwo okubuusabuusa. Okitegedde nga tewaliwo okubuusabuusa, naawe ng'oyagala kuyiga n'oyiga nga byowulira bulungi nga tewaliwo kubuusabuusa. Kati bwe mbadde nkusaba oba ng'oyagala kuwuliriza ebigambo byaffe, nagambye gwenyiga subscribe kati buli lunaku ng'owuliriza ebigambo byaffe nga buli lunaku. Twali turi kuvuga wowe ushaka kuzajya ukurikirana amakuru yacu, wekanda subscribe buri munsi uzajya ugenda ukurikirana amakuru yacu buri munsi, uko bukeye n'uko bwije, uko dushyizeho ifoto ugenda ukurikirana amakuru yacu, uko niko ibintu bizajya bigenda. Wekanda subscribe, ibindi tuzajya tugenda dukomeza tubana muri uyu mwanya mu gihe duteguye isomo ryacu tukarishyiraho, nawe uzajya uhita ubyumva. Sawa, murakoze.